مرحبا جوارا خوشكو براين دلال تماشاوان قدر برند سلاوة خادين سروابن اتخوازم جوارا ايرو باسا مغدوريتا ملاتي ما كو بتهايبتي باكور دا دكشين هناك باسا بكم باسا مغدوريتا خابكم وباسا هن كسين ناوي وان وجنسياتا وان وجي وهلاتي لي دجين ونكفشه كود انترنت دا خلقي تهديد وچيرن بيس دكن بحثا وان بكم جوارا بحثا كو انسان نه لايقي وظيفه كي بتو وظيفه بدي وچو قاسا زرار وخسار بگهنه خو در دور خو بحثا بكم جوارا بله چروكه كي ها دوين ملاي مشهور چيه دارستان هنه كي دارو چپرش خورا چنيه و دا سوی شکستی واره هاتی ماله جنکی گوتی که تشما داس شکنان پرا خیلی ام بنیاک داس اکیمه به اوش تشکنان ده هوی جنکی را بیجه تشما پاروی چاقی تراکی کرم وشنی ده هر اختر لک داس لک نها تو وقتی ام بیجن از شبا کورم تو وقتی سیاست باکور رخنه بکی تدی اک درکت بیجه تو برزانی جیم چقا پرد داده چقا معاش داده نظام چن بريمن ناصرالدين خوجا قوتي اترلك وداسلك جوارا بكورتي بيشم خديجي شهادة ناو ماتا از گريداي بتو بارتي كيوان نمم نه لغال نه إلغال سال 1994 دا ده پی هناكا قوتن امي اندامتيا شارداريا خرجا إلياسي مرسيني بدن تا حتى جارش مونا پروپاگانداجي چون ميداري ولو داری جامعه که روسپی که کرداتش تکی گو ازاتون مدرجه بردا آنا وطنی و ملی سلامتشی تکلیف مکرن مطور به شدت بتوندی رد کرد حتانی ایرو جتو پارتی و ریخستنه که کردا جتو حریمه که کردا جتو سروکه که کردا بقاسی یک قرش یک سنت که pere an maddiyat tiştekî negihîştî min ji kesî nexwastî, kesî nedaye min, eger bidana min jî min qebûl nekir. Ji ber xatirî însan wextê xwe li hember maddiyatê bifroşe, ew însana êdî bi îrada xwe ya hur nikare tu tiştekî bike. Loma min nexwest ez îrada xwe bifroşim, ez çi dizanim wî bibêjim. Ji kê re? Ji milletê xwe re. Çima? لورا از دینداری وی ملتیم من 8 سال مدرسه خواندی 6 سالی وی دروا وی 2 سالی وی گندام جملای گند خواندی ده گندی مال خالی خواه خواندی نان مال خالی خواه خاروی چاقی اما 6 سالا من گندا مدرسی گندا دا مدخوان ما جوا راتب دانی راتب بلکی نزانن هنی گلکی وان ده گندا دا فقیه نان چی ندکرن لگند گریان سری فقیه 4-5 مال دادانه مدشو جوان مالا نیو رو دستی خواهد کرد بری خواهد جوی دا ند کرد بلکی جن بو قیز دردین محرم نبینن به اسلوبا فقیه جه قیزه 7 سال جی 14 سال جی ای بری اینا هنه که حرن جوان پر به ادب بحیابون هر فقیه کی 4-5 مال مل هفدو پار وکر بو گند امدچون نان دادان تاسی خواهد دا سر هفدو ناوی راتب بو میدانی داتانی ارتاخه فقیه هم 10-15 چند حیوانا مجاره طباخه که دانی ارتاخه دخوار بله راتب ناوی بیا بو وقتی تو به راتب ملته که دخونی و تو بی خواهی علم تو بی خواهی اینه که زانستی تو جوی ملتی را دیندار دمینی دینداری تو گره درس زارو که وان بدی تو گره وازو نصحات الوان بکی ریال راستا تو زانی گره جوان را بیجی گرک تو جی دینی وی نانی خواب بدی آها تک دردمه بیای دردمه تنی بیای دخوازم خواهشی ملتی را دیندار نهیلم امیر و ساقن سبیدم برند چه نتیجه گلکی سیدای مین درسا مدابون انسان پر محترم که ملا عبدالرحمن ارتخونگی وکی امبیجن سیدای ملا شابدین خربه وکی سیدای ملا عبدالله
خربی قدوس وکی ملازگری وکی سیدای مل سید خان و وکی وان یعنی سیدای مل محی الدین شهید کت گلکی سیدای شیخ محمد امین گلکی انسان محترم و مدرس و درس فقیه دان مشکل جمع گلکی وان درس خواندی ایرو وفات کرنه چونه حتی سیدای مل سلیم دادینا و دم از دوارتوی امام بوم روژه که دیسا چند حملات توپ جوی آبود اجی گلک جوان بوم هاتم به در جامعه من رونشتن مجوارا نکسیه و هرمی استن هانی هات چروکا و درشت هنکی تشته انترسان جی رحمتی شیخ محمد امین گوه روزتن بیشم انشالله مش سیدای مرسلم را گو مگو سیدا عالمی سرحدی ایرو ای هری مزن امتد بینن و توی سوی بمری علمیتا بترا و بچه مزرا لچاوی من هیری رنگی وچو گومل انوی تدبی چه مگو سیدا بنویسین و چاخی ویدیو تو نبود تلویزیون تو نبود اینترنت تو نبود مثلا من از ویدیو خواهد بشیم از بمرون پیمیشه ویدیونا درد کردن لی و چاخی تو نبود و چاخی تنی نویسی هبود مگو سیدا بنویسین جوان ام جوان اد پی مراج علمیتا استفاده بکن ایرو امکانانا he تذکاری بنویسین تذکاری ویدیو چکی تذکاری دا که تلویزیونا تو گره اونان تخواری تو حقی وینانی بدی دردم بیای ماکدن تو derdi ki beni dönüttü. Tu düşmeni ki men bütün parti ki bütün perçeyi da düşmeni ki men kesi tüne. Düşmeni ki men bu atı seroko reberek iştüne. Debe o parti legal bin illegal bin debe ez fikravan bacabinim an ne acabinim ez düşmanım. Le ez vaki Kurdaki Müslüman بگور خواه لکو شاشی ببینم از بیجم تا دی چیر پیچاری دو کشم دیلم شرجید کم نظام چه اوانا قد اجوانا در باسم دورا ده قلب انسان دا ترسا خواهده هبه ترسا کسی ناکرده که دو ترس دیزه که انسان دا بجی نابه گرم بی دین خواه بدن لو ماجی از بیجم دما کتو تشتا که با کرد بیجی تادی ما گفت تو برزانی چی حیره والله از برزانی چی ننو دجیانا خدا قنه شمو جن برزانی چی از قد نچمو باشور جی و وقتی 10 15 20 حتی 17 مالپری میبون دی اینترنت دا و چاقی تکلیف شیل میکنن نچم گله خواهی مالپر و سیتا هیچیش باشور پرا دستینن برا دستی خواه بدن سر وجدان خواه افترا نکن دروا نکن لخواه و لما به بختیا نکن بختان نکن ستیمه اگر یک انسان که دزانه مش یک انسان که یک ریخستنه که با کور باشور کل به او دزانه یک سنت که اگر مستندی در نکن افشا نکن وجدان آوان تونه اگر نکن به شرف بن تشتکوار تونه ناکم از انسان که خواه بفروشم دونم تشتکه مغدوریته که خود دوی فرود الامانات الى اهلیه دوی امانتا تسلیم اهلیوی بکن کی جان پارتی دوی او دزان تو وقتی وظیفه که بدی او انسان لایقی وی وظیفه نه به او هرمی خراب بکن او ده سال 92 داجی لمرسیلین دوسی حف سویتاری و سیرسری سوقاقا هبون که 5 قرش ند کرن ده جواکا کردادا کسی ده جواکا دا لوان سلام ند کرد وکی سرحوی وانی وکی طالات بینگول سلاطین چالشکان yani تکارم به نامجی بکن اوان انسانانا مرسین خراب کرد سرحو هات گرتنی 400 انسان هانیات کرد نظارت یک جی اسم که پره بدوان لسر وان راپور چید کرن دام پککی گوه مروی هانی آجانو بکشن روشه بزی دریج بناو بنیشان کشتی بیشن یاهو انصاف خوده ہے یا وظیفه ندین انسان اوقاسا بردایی یا جی چید بجین جی باور نکن بنیر مثال بجین طالات لسر ناو حبسه ملتی کد محلیش مال خلقیت اشتا طول بکر بی اداره خود کر ایشی و او بو او که جی پره بدای لسر خلقی راپور چید کر فلان کس میت فلان کس آجان فلان کس بکشن فلان کس واکر سرحو 5 هفتش نظارتی دا چاوی مگری دای بو نظارتی دا مکسی کتنی دزانن 5 تش لخدانی یک مالیجی پارتی بود دو
پوسیل پیشیا پولیسا گرتمون کوین گرتمون yani Kurdiyawi سه عربکی بمبا خستمونی 4 ساعت بخوام مغازه که شوتاند بو 5 مالاوی دا برپرسیار ای مرسینی به سروک خورا خبر دابون پولیسا دیتمون آوتون سر مالی لاو خب پاجر در بارا باچه آوتون خلاص کرمون اوی گرتمون هانی بهاتمون 50,000 دلار و بتوی نظام چقدر دوکومنت آگشتن هن هاتن اوی مروی هانه چقدر جزا دانه زن او مروی گره هر اندکسی 6 سال جزا بخورا 2 سال و نیو جزا خور ناجل پاریسیه تلاجل پاریسیه او جی yani kargere ki vamı endame ki ev jî her hindi gere 12 sal û nîv ceza bixwara yani sivê disve xêdê ve her sê xanimê kuştin yek ji wan ya her du bevdur alî xistî hevê dinê jî bikuşin yani hûn şaş nebin hûn dî warê da şaş nebin min jî mexdûr kirin tu faaliyetekî min tu nebû tu tiştek min tu nebû li ser min îfade dan cîbî îla sebeb gotin vê örgüt çêkirî rêxistin çêkirî partî çêkirî xelkê pere dabûman ser min îfade dan 12 sal û nîv ceza da min 22 salê neçûm Tirkiyeyê 25 salê neçûm Mûşê welatê min Mûşê 18 Temmûzê de çûm ez heta hatim 4 cara min kirin binçav ji nexweşiya û ji bin çav min firset nedî ku ez bi însanekî xwe ra rûnên du kelîme xeber bidim mexdûriyet ev ya dema cezadan min birayên min li ser eraziyê min rûnişt ev jî ennem mirmezî fireyî bêje biraziyê min rûnişt ser erazî xwe da ser erazî ya nego hikûmetê ceza daye birayê me we sirgûn çi ye zawzêr çi wî vê derane ez jê re alîkariyê bikim wî nefikir hemen destê xwe da ser erazî xwarziyê min li Mêrsînê odeciyê yekî gundiyê me bû tuwaleta wî paxişt kir min dikana xwe teslîm kirî min dairekî xaniyê xwe jî teslîm kir min law ji te re dikan pî îdara xwe ke xaniyê me da jî bê kirê rûnê tê da eşem eşeyê min têxin dairekî bira tê bisekirin dairek ji we re bê pere dikan jî dîsa wisa ji xwe re tu çawa dikî tu bi kêfa xwe piştî 4-5 sala misal kir ku digere merva bibîne bi ewraqê sexte xaniyê me bifiroş mexdûriyet ev ya çima lewra însanên neehel wextê bibin xweyî wezîfe wê wisa xirab vîcdana min rehet e ez hesab bi rehetî didim xwedayê xwe ez hesab bi rehetî didim vîcdana xwe min ne şîkayetê kesî kirî min ne îspiyonjîtiya kesî kirî min ne kes şandiye serê çiya ne ez bûm sebebê kuştina kesî ne ez bûm sebebê girtina tu kesekî asla tiştek wisa çê nebûye çi hatiye serê min serê mêjîn bûyî gotê ez mislimanim Kurd im çi hatiye serê min ew bî mistiyê xwe ji kesî re dananiye wan hesûdî kirine komreşî kirine vir û dere û îftira ev boxtana hanîn serê min nehîştin ku ez bi dilekî rehet ew însanên min bi nanê wan xwendibû ez deynê xwe ji wan re eda bikim qeza bikim ku bêjim erê dilê min jî rehet e ewa min wesifa xwe pêk anî ewan jamêrî naxwasta me re qencî kiribû vîdea ku din da dîsa înşallah em ê bi hevdora bin ez ê ji we re hinekî malûmat ê ji bi detayî bêjim bimînin xêr û xweşî